Anya laki din! Ay, una yan ay ati kastoy. Panagbabayad manan iti bill iti kuryente inton bigat lakay. Ay, awan nga rod bakit? Sapay awan kwarta kita. Saan kami pa yung mata nagsweldo? Kasano da ito yan? Alangan nga itulok ta makat off manan ti kuryente tayo. Si Kaman, no damom mabalin mo ang pagbuludan pa ilaan. Ah? Di ka madanagaan, tabayada ka pa man nga agsweldo ak. Ala, tama palak ijayan damari tina inton madamdama. Bareng adama utang ko kenkwana. Ah, una. Ibagam, siyak timang bayad bakit? Siguradum lang alakay. Tanay, awan amok apangalak iti pagbayad ko no bilang tada ipautang na. Wen, anya laki din bakit aya? No worries. Pangaasim kumamat tan amari. Uray 2,000 laeng. Makat off nga minan ti kuryente mi no saan kami makabayad. Ay napasensya ka kuman mare. Naranaamat nga awan imbubulsak ita. Ha? Adda kwartak itay nga 6,000. Ngam na itad kumatan kinilakay ko. Napan na inggatang iti abono. Anya? Kasapulan mi nga minan nga agiwaras iti abono iti mula mi akamatis. Kasta ka di mare. Awan ay ti uray 1,000. Awan at talaga mare. Amumatan kanyak. No adda kwartak. Pabuludan ka adagos nukwa. Anya lakit din tina. Awan na talaga ti utang mo na imbaga na ka man niya. Anya? No sikat ti umutang kanyak, may isa lang asaong pautangan ka. Ngam itatasyak ti agkasapulan, nagkado arason mo. Ay na, saan kumamat ang kasta amare? Kas itinakunak. Lakit di adda kuma, pautangan ka. Ngam awan nga ro. Aha! Nagadukat nga ibagbagamon. Imot, awan sir-sirbe makumare. Ay, una yun dadya ako lasa. Wen nga rod lakay. Naklaatak pa itimbaga na kanyak. Italang amin anagungot kanyak iti kastaunay. Bayaan mo na. In-explain ko matkan kwa na. Nga iso nga awan kwartak. Tainggatang mo iti abono iti mula. Nga, saan na ang maawatan? Ay, hindi pa lang. Kasjayan, iti ugali ni Kulasa. Sapay ko na. No siya kano ti umutang, may salaang asao pa utangan nak. Ngam no iso kano, adopay nga ibagbagak. Kan saan nak kano ngagpautang. Ay, una yan. No, adda kit apay kit din ngay. Ngam anya ngay nga rin, no saan na anawatan timbagam. Siguradong agimula day iti sakit tinakam na kanya. Kit agimula lata, bareng addan to ti apitin na. Ay, una yan. Anya? Sika talaga. Ala, intakit din ijay kusina. Mangantan lakay. Mapanta pa ijay bangkag intun madamdama. Huwag man, tanay. Mabisinak mo tayo, bakit? Iti kaano man, saan amawan ti sakit tinakam ko iti dayja at tina. At danto mataldaw na. Saan nga amin nga aldaw kat kukwa na. Ah, ay una yan bakit? Kat imbaga mo't yi tao nga awan kwarta na. Anya ka lagi din aya. Ay, imposible mat ah. Amom bakit? Saan anasaya at ti agimulmula iti sakit, tinakam iti pada tao. Tandaan am dayta. Ay basta, talaga nga imulak ti sakit tinakam ko kunkwa na. Uray pa aglinipat kami nga kumari ah. Anya? Tsak lakit di pagtatakunan ti kumari akas kunkwa na. Ay, unay kan bakit? Gapulang iti dayta saan nakapinautangan? Agkakadakasan ti ibagbagam kan kwa na. Saan anasaya at tikas tanga aramid kulasa? Sapay la kumata inton agapit da iti bunga ti mula da. Maranaan da tinalaka presyo. Nay, apay nga'y akas tamot ti ibagbagam kulasa. Kasanumat nga min nana.
Nagalas ti ugali na dayja atina. Aniya? Idi iso ti may imutang kanyak. May salaang asauna, pinautangak iti 3,000. Ngam idi na minsan anapanak kwa na nga umut-utang iti pagbayad ko iti bill me. Ultimo 5 aduleng awan ipautang na. Ay, si kakit di mag. Amangan mag no awan at talaga ti kwarta na. Isu nga awan ti impautang na kan ka. Imposible Talaga kit di nga imot dayjay Isu nga iti kaano man, saan amapukaw ti sakit tinakam kukenkwana. Aniya? Ay unay kan. Amom kula saan anasaya at ti agimulmula iti sakit tinakam iti pada a tao. Dakas day ta. Ay, awan maaramidan na tanasakit talaga tinakam ko. Aging gainton matayak, nasakit tulat ta tinakam kukenkwana. Kaya po? Ay, tita ka man laangan. Ay na, pasensya ka na talaga, Mare. Awan may puutang ko ken ka. Ha? Naranama talaga nga awan, timbulbul sa kita. Masapol nga mininanang ko, ti agas na. Isuan na igatang ko iti agas na, di kakaiso na kwarta. Ha? Awan na talaga tinagdumaan yo kanitina. Into lang yo ti kinaimimot yo. What? Ay, sana kasta, Mare. Oho! No si ka idi ti umutang kanyak, papautangan ka. Ngam itatasyak ti agkasapulan, kasta ka. Anya? Ay na, sorry talaga, Mare. Malaksid kami ni ti agas ni nanang ko, apagasgastusak. Anda pa yung mula nga tarong, ijabangkag mi. Nga kasapulan ti may spray. Iso, tinangigatanga kiti kwarta kada duma. Diyak kasapulan dagita nga explanation. Ha? Da kayon to lang matiag kasapulan. Talaga nga awanan ti mautang nyo kanya. Ay na, opo aya. Sapay la kuma, tano agapit dayjay abakla iti bunga ti mulan na atarong ket maranaan na tinala ka presyo. Ne. Anya ka di mananday tangay pagpagambagay. Ay, sapay la kuma. Hey! Sana nasaya ata agilunlunod ko namsa. Inton kuan, amin na rumrumor di tangiwat mo, agsublikan ka. Nasakit na talaga tinakam ko iti reja abakla. Kung amlano awan na itultulong ko kenkwa na iti kalabas. Apay manan aya. Kasanumat nga men. Idi may imutang kanya, pinautangak. Ngam itaasyak matiag kasapulan, ay naapo, nagado arason na, kastoy, kasjay, awan kwartak. Ay nyalakit din. Ay, unay kan bakit? Anya nga rod no awan at talaga ti kwartana. Naranam nga awanan di tao. Oho! Ti kunamkit day, talaga nga imot day jay. Sapay la kumataag mamalas iti mula na atarong ngay bagbagana, tadagunggo na ti kinaimot na. Anya? Una yun ni Kumari Kulasa. Naranaan namat at talagang awan kwartak, idi may ijebalay. Amumutan ni Kulasa. Kurang iti panakaawat. Anyangay nga rod no saan na amaawatan. Sa pinaglay nga agimula iti sakit tinakam. Ay kat, bayam lata. Bayam at imula la kat ti sakit tinakam na kan ka. Sika, agimula ka latang agimula itinatang tapno adan tumahapit mo. Nana. No adon to ti maapit mo, adon to ti ilakom. Ngam ni Kulasa, ti sakit tinakam nan tulaang ti apitan na. Tay sumot ti inmula na. Anya? Tay sulaang mat ngamin ti amuna nga imula, sakit tinakam. Sibugan na pa'y kumaa. Tapno lumang to, kat adon to ti bunga na. Anya lakit din. Ay, uray siya, Mare. Nagimula matin iti sakit tinakam na kanyak daya babae.
Bayan talatan mare. Anya ngay nga rod. Naranaan na mo ngamin nga awan kwartak idi imay ng imutang. Kurang ti pa nakaawat, dadya babae. Sapay ti dagis na gilunod. Agi mula iti sakit tinangkam. Asapay la kumakano. Tano agapit na, ket maranaan ta tinalaka presyo. Ay, una yan ang kinadakis ti ugali. No adda ko matigura iti pada a tao, saan kumamot nga iraman ti mula? Anya laki din. Kat may amlatan Asikasuan takit di dagiti mulat na. Tapno agapit tanto iti ado. Ken sapay la kuma, takabaliktaran, ti panang ilunlunod na. Sapay lang kumamare. Ay, nagrigat na talaga ni Kulasa ay kasarsarita. Ure na saya ti panang ibagakan ko na awalat na. Anya lagi din. Ay, anyakay nga ta, tibasol na dyan, mula ta. Tapay nga iraman na, unay na kulasa. Amupay day a babae. Talaga anagimula iti sakit tinakam na kanyak. Gapula ang iti saan ko apanang pautang kan kwa na idi na minsan nga aldaw. Gapula ang na dyan, ibaganan, nasapay la ko ma, tamaranaan tayo, tinalaka aprisyaw, no agapit tayo. Katwan, isumot tinapan na imbagbaga iti kaaruba. Ay, wanan ta di ana imbag timula ta. Bayam at isakit tinakam na king kati, imula na. Wan nga rod lang kay. Isumot lang ang tinako na kanyak dabakla kan nanapuring. Kaslasaan na bakit ang na dyan, kulasa. Basit ba nang mangilunod mo tayo? Inya laki day. Kumusta ngay di mulam atarong mare? Ay, no! Nagmayat mare. Nagdadakkel ti bunga na. Kasla kadakkel ti tarong ni Kwa. Anya, kasla kadakkel ti tarong ni boyfriend mo? Kasta ka din? Ay, saan mo't amare? Kasla kadakkel ti tarong ni ex ko. Ngamin. No ti tarong ti boyfriend ko ti bagbagam. Ay sos, no day ti kumkumparak. Ay sos, dagdakkel pa ti tarong na. Ngam dagiti bunga ti mula ka tarong. Anya, ay sika talaga. Awan la. Pudno met mare, pudno. Kat, kaano ka nga rod nga agpuros nga eh? Intun Sabado mare. Mga noon papanam, taumay ka. Tadakadwak man nga, puro si titarong, kaslatarong na ex ko, Ay, kito na. Umayak, tauray saan mo nga itad to titangdan ko. Umay kan tumet no agpuros kami iti bunga ti mulami. Ay, wala mare, of course. Oh yes, mayaday ta. Tinulong. Ne, kasla karne ti baboy day ta imet mo Ay, wala na. Ipasidakman ka ni Maritina. Ha? Apay anya ti aramiden yaw. At puros kami ti bunga ti mulak at tarong, nana. Ay, iso aya. Ay nagmayatan. Nagpiit man. Kasla ka ano lang idinagmula ka. Inaywanak ngamin ana imbag nana. Inapaprusak. Iso ang nagbiit ang nagsabong. Kan, naaramid ti bunga na. Nasaya at ano kasta. Aywan gayam. Mangtad kantuman iti rejik ang mabalin na si daan. Aywan anana, awan parikot iti daita. Itulod ko pa'y ijabalayo. Ay, si kamat gayam ti masabat kumare. Ha? Oh, saan mo ka diyan sa ludsudan? Noon niya dito imat ko? Anya? Karne dito mare. Karne ti baboy. Ipasidak kenetina. Taagpuros kami iti bunga ti mulak at tarong. Apay, damdamaga kaya. Sanak nga interesado. Papansin ka launay. Ingkag papansin iti sa balay. Saan asya? Mawatam. Oh, anya laki
din. Ay, ang ipagbagaglaang ay, wun gaya, mare. Saludsudan ka man. Kumusta ngay matandyain mo lang masakit tinaka mo kada kami. Di makal ka din. Anya? Wano nagsabong pa yan. Wano, nagbunga pa ikit din. Ay, wano, agapit ka matanakas kanya. Pangaasim di mo dadaulan ti aldaw ko si kabakla. Damdama ka lang, mat. No, agapit kan to itiin mo lang masakit tinakam kanyak. Ayaban nakto tatulungan ka nga agpuros. Anya? Ay, sana all agapitan iti naimula sa kitinagkam. Ay, manumat ati kastamare. Kasla, seasonal amula. Yawanan bain na bakla. Di pa ila. Ay na. Addan to aldaw mo kanyak. Saan man nga ita, ngam addan to lata, salbag ka. Nanay, agong ungat ka manang. Nasabat ko itay laang dayja abakla. Kunanakit din, kumusta ka nun tinmulak asakit tinakam ko kankwana? Nagbunga nga ta ka nun. Katawa ka. Apay, anyat makapaulag iti dayjay. May saka mo. Makaalag ka lang mata. Anya lakit din. Dayjay abakla, makaraman to dayjay kanyak. Ay, bakit? Husto nga min dayta apan ang imulmulam iti sakit tinakam mo. Ha? Gapulang iti saan da pa ng pautangkin ko ay sos kastan ti bagbagam. Ha? Panunutem ako marim latay da. Ay saan? Awan ti kumarik nga imot. Makamu ka man lang. Malang raw. Itultuloy mo lata, ti panagimulmulam iti sakit tinakam mo, bareng agapit kan tumet, akas kinibakla. Ne, kita agapitan iti bunga ti tarong, amula na. Mula na, nga indadanes mo ide. Anya? Ay! Masigurado. Kasto unay man ang tigururod ni Kulan sa kanya. Apay manen ayamare. Ay, kat no dinamag ko itay. No nagapitan iti imula na asakit tinakam. Anya? Ay, sika talaga. Kasta unay lang aruden agura na kadata. Karkarwang pay laang mo. Bayam tagkisiw iti gura na. Anya lagi din. Karkarwak. Tapno manayon at isakitin nakam na nga imula na. Kat agapit to ako na. Kay na. Maranaan natin ang inaapresyo ti sakitin nakam. O, diba? Sana kasi ti imbaga na idi. Amara na ako makano. Tinalaka presyo. Sika talaga. No adala presyo ti sakit tinakam ako bimak ng kuman. Saan kuman amasapol amapan umututang iti pagbayad na iti bill. Anya lakit din ayan ni Marie Kulasa. Nonsense. Useless. Mala. Inta katrugyan na dagpuros iti tarong. Marie. Aywan, ado kwarta ni bakla ita. Agasam man kat mano adaras nagpuros iti bunga ti mula na ataraw. Sapay saan atalaw, wano 5 asako ti mapurpuros na. Sa nga pulo, sika. Ha? Sapay naranaan na tinangi na presyo. 90 per kilo ko naman. Kasta ayan, Nana? Wan, iso pagsayaatan na mo, tinagagat nga agmula ay tinatag. Saan nakaskan ka? Sa balimot ngamin ti imulmulam. Imbes anatangam sakit mo, tinakam. Anya? Iso husto ngamin na ti gurgura iti pada a tao. Ngamin, awan magunod mo iti kasta. Nana,
Agbula ka kit di tapno mapadas mo ti agapit. Ta iti kaano man, awan maapit mo no sakit lang tinakam ti imulmulam. Ayan niya lakit ding. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.